Israel kano to Israel prime minister si eles war mo thang ne ko mo na sign to de Rome statute international criminal court ko sign to de na wala de hay mo na de ko no jurisdiction india to de america to de china to de la sar to ai ni kano ka sigi po se ko yegum chame ko ji to si war crime ni do ma si me sama sama ha ni crimes against humanity hai ani crimes against humanity sum hai de kham de ko mo sum hai bra hai da bra adu kham de mi hale crimes against humanity hai ba de crimes against humanity si di definition ka yaw ga da ga ka da international humanitarian law yaw ne mai definition ke no ka da akoi gi sai tau se mi ha to murder se mi ha to si kamai to crimes against humanity di widespread or systematic or any other than the crimes against humanity because me and heart was crimes against humanity angam ka heart is crimes against humanity crimes against humanity heart to do madu widespread or yam thoba adu systematic whatever yam organization toroba other than the madu crimes against humanity ne adu is punishment yaw in India ki ko law da bharat na sanita sida anova IPC yawi 111 organized crime and drug toriba taku ga gang ku toriba nomai ako sida ya lulisi nomai ka ko du di nomai budi am nomai pa sa him ka pu ya mechin du di nomai si mechin na tra adu ammunition wa ta se maru si nong su bodo na len ka ka do na atam sindi khapare ibo ko masi ma maru wa ta se there's one question is there border lines laga society illegal armed trade adagi ammunition trade se tawre hai bani ni this organized crime border di karang ngai thigala di border ngai di su marale har thane border di karang ngai ko sa expert yan lo da hai si asan pun ngai asan pun 2006 yaw ni asan pun se border singa ko sa asan pun gi ko gi mandate ne statute mandate ne adu tawre lo san tam je no is putai sai sai da ai na hai je ko ko justice court sai da di terrorist di maru pun ko to chen root out terrorist just adu mali people na ai ba justice se adu ga usi kano de ki susa ko de ki kare de ki ko ki kampu pe de ki jela tan lai na ba ko resettle to se ma se am chang ni ko resettlement ji ju justice ki parliament aduna norman si guys si sam jam da no mai du mangani ka tre ga we not norman si ana ali se le ni si susa ko si mai te si wa origin settler ni indigenous people to hiding the man controversy we are the original settler no from how put le ko mi na mi da adu mi si si da noi la ni hu ji ade na han ji di di mi taruk si gi ba that's different thing adu madi clear cut of genocide ko crimes against humanity ka na genocide intention to destroy in whole in part as adu yaw bane ko adu genocide hai na ta ba wahan do amada na asi international law kan na there manipur international fashion international mi yam yaw ni ma mai kai ana na hai ga sai ki si da genocide hai da intention to destroy in whole in part na ta ba akuri rate to hai ni mi si capture kan de ko postmortem ki asom da na 11 cookie terrorist siapa yang kapuk itu dah kapuk dah di casualty siap sih ni hai desa hai apa yang lagi lagi asom dah na moi asih mesti sinama tam sih dah postmortem report Peter dah sih mesti lawai tahu nak gimana episode lagi gimana aku ini postmortem report kaya jangan kang deh postmortem report kang deh whether sexual assault was there rape was there anything was there sih postmortem report kang deh aku ini postmortem report tu aku ni lagi dah misi pipi dah aku kayak kang deh mana sih nak oke bah hai dah aku ini dakar lagi misi dah DNA test tu yani ya orang tu kaya bah tu bu moi ni ngambil tahu gitu wani buku ai dah sih aku ini postmortem ni yang kan moi tahu bu crime sih kayak yang kita tahu bu utpam canggih hari ni utpam sih justice pindah bagi part mana itu adu lot है अदे सिमिलसन हाईवे बदा मसाई सियापे मतम जाना dak nang kapu kapsin to de mo du lai de ki ke ju handab ne hayo hai adu de ai mo lu risna mo ne lai se tim mani khai ke sai mo ne tim mani khai am mi pha na mi han na le na ba masai mi sa ma trang trang ada de ke de lai sin to sin se de lai sin to lo na ai ka lo hat la ko ma le ko si o jam sa ti de adu no oram ta ga ti se me sa hai de yaw ni ko mo lai se lo na ba mi sin tu na hat la ko ni hai mo yaw ko ne ba adu yaw ta ki very very danger international law de masi kai kai ga ke da no quarter order ko no quarter order di no survivor will be left here ni di ngan no ala lo ha ko je no survivor no quarter order ko wa ni maronda masi kai to gi na kan da aku ni suma sigi high school gi foundation de se aku bis pi ho ma ni high school ja pho bi ro na si topic shu pa ja bhai ta adna no quarter order se kara pi gi ga kan da masi mai klar ku tam je koi aku gi mi lai trial ko ko ma de Vietnam wa America to ni do ni captain Carney ki ma team sina
हाई नो क्वार्टर ऑर्डर से पीर काना मी लाई बेले से हाल तु ओय बनो मैं का का ते हिंगौती मोय होम हिंगौती गुहा दा तार ngौबा मन द उल्लगा ले होबा अदे मी असि मया मर तु आ मखा दा असि मया नंजला का दा पुल सिंथो का दा मन हिंगौबा अमा हिंगौई आई हाई दिस को नो क्वार्टर ऑर्डर सो पीर हाई बिसी तवसे माना लेबा nga poli na amasung siyana pali nang sin biwan ai na khamada sarkar se lei hai basi sarkar lei thamati house minister lei government lei ko da 352 lei banati 356 lei banati 355 lei ti tawna bani hai sarkar still there adna sarkari primary responsibility is people ki life ka property nga pasni property tu gudi property ni khando si life sa kwai maroi Indian constitution article 21 da no person shall deprive his life personal liberty except according to procedure established laws kana amtra ku life को पर्सनली बदी मत पे आदे लो न मत पन तना अदो लो रो नो का पे लो रो अदना आम से एवले नो मेन से पाई पे आदे लाइसेंस कर आम से पे एक्सक्लूसिव एक लेडी आदे की पार्टी ना शांता ले मसी पाल लो ले जरे लो तो पाबिरो एक्शन लो बिरो अदो अब का हायो आई हाइजा हो के नो कांदा अको समय बेसिया बे आसाम पुलिस बे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स बे बेस बे ओइस वेनिंग हो जसनो मोयाम संगे से मोसी इन एरो सिविल पावर Amaru wari ni ko in the era of civil power mating pang sa ini basi aduna moi bu command bi ka da moi bu coordination tor no mai ka su terrorist chin da ka pe khang adi ka pe ha good time kun han dise adu halan gi ha di ko civil power sam kan ma change civil for the government district magistrate adi superintendent police DIG apoi civil power ni civil power sam mating pang sang pani lam sang su they are coming here in the era of civil power apoi independent thom ta roi ko civil power mating pang sang pani masi apoi police station tarukta naunu reinforce tawri hai aspa se armed special power section 3 ji yauni sare force man in the civil power adagi ya power case apoi Naga people movement for human right against union India 1998 ki case just one here the supreme court other so high chana iba manipur so loi bakse in the civil power se tawin aduna unified command na press conference to gidan advisor unified commander ni moina piga to sintha ne ba ko sangai sintha pidre ba chap je paga as gentle as mountain ka nga tam ko ka am singling as gentle as mountain ta le kanor akoi na pami terrorist ko no mai kapak singai da akoi force ni combined force na sang terrorist na kapu hai ni ai ha na ko Narendra Modi amasung Amit Shah ji na hai gani zero tolerance against terrorism moi hai congress matam da di ato saka palo matam da di terrorist ko la ra te to parliament da adu da akoi adu matam na te terrorist ko thi de ka to ha to hai gani this is zero tolerance against terrorism so the money for the so no hai ne ba zero terrorist ba 100% tolerance against terrorism tolerance. I'll quit Sakana Hagan. This is a rightful claim for the government. Union government hiding. She don't even इसमें कुछ तरह के नदम तलाक सके डॉक्टर सुरेश मनाक तो स्पोक्सपर्सन एपीसीसी लाक सके उदाहरण कोई की हंता की नोंगलोबा जिरी की थोदोक सिगी मतुंगदा जिरी की थोदोक सिगी नुआइतबा थोदोक सिगी मतुंगदा मियाम द पुसी politicians MLA singi yum da changaga ekoi miyam gi mof aduga miyam gi ihok to busi masi thengnare ekoi gi mai thaba aduga ekoi gi khara ekoi gi thugai ba khorba MLA singi pena da badagi haita sugum ba tor matam da di ngai gi mana congress ni mana BJP ni aduga mana NPP ni habasi leitana loinam assembly ki floor da lai ba ngaktani na mana ba mieng da ekoi khongjang si miyam sangsilak asna maram oraga manipur gi irang si losna bu hona ba matam da political party ki khena se sutam thamoi da bari masi immediate action ta hona ba matam da political party ku mak chana ga da ba ni habis da kamai thimi ni odi matang se hoi praja na hor pai ho habisi akoi yam lui ko arthaji hekta khoi na nakal lamagi yenga ta han be ade mayam haina bele lekai na horadi akoi su yokok par gi no hai bele adubu yokok si karam kan pai gi de ge habdi matang da ne ata sigi matang da aina discussion ate dai haje bam le doctor amana operation to buda patient ji siro khraga nurse mayam gi mem chala yum mai thabli tikana roi hai ba mai na he haje bam le ko kari gi praja mayam ji sauruk pano yum mai thage ne attempt to ri kari gi no lai ri MLA mayam duna lengak ta yalba mantri dagi chief minister dagi MLA mayam opposition ruling khaidana makhoi na tawhaning ba makhoi gi mathau do tawrak ta dagi makhoi na uba makhoi gi mikyeng da leibe MLA sing power and shakti do shin na rakta dagi penna rakta dana madugi
ꯈꯪꯉꯁꯨꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯔꯥꯝ ꯇꯝꯃꯤꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯇꯧꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯀꯣ ꯇꯁꯦꯡꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯕꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯆꯪ ꯃꯤꯈꯥꯏ ꯅꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔꯒ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯥꯟꯕ ꯄꯣꯠꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯐꯝꯗꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯊꯥꯗꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯔꯤ 이래 ꯂꯩꯅꯗꯕꯗꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯊꯥꯔꯨꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯏꯍꯧꯁꯤꯗꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕꯒꯤꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯂꯥꯎꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯉꯥꯡꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯊꯧꯅꯥ ꯂꯩꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯗ ꯂꯩꯔꯛꯎ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯩ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯗꯥꯎꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯩ ꯇꯣꯛꯑꯦ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯇꯩ ꯇꯣꯛꯑꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯌꯨ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯤꯒꯥꯗꯤ ꯄꯪꯍꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤ ꯁꯦꯝꯅꯕꯗꯧꯅ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒ ꯁꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯇꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎꯏꯌꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯧꯔꯛꯑꯝꯕ ꯏꯍꯧꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯎꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯗꯕꯗꯒꯤꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯅꯒ ꯍꯥꯏ ꯉꯁꯤ ꯈꯕꯔ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯕꯇꯥꯂꯤꯌꯟ 10 ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ 288 ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯅꯦ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯇꯨ ꯀꯔꯦꯛꯁꯟ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ 10 ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯊꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯅꯤ ꯀꯥꯏ ꯃꯥꯅ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔꯃꯦꯟꯁꯦ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯔꯦꯡꯗ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯗꯤ ꯀꯔꯣꯔ ꯑꯃ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯁꯨ ꯏꯔꯥꯡ ꯂꯣꯏꯔꯣꯏ ꯃꯁꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯦꯂꯤꯀꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯀꯣ ꯁꯦ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯅ ꯁꯧꯒ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯡꯖꯧꯅ ꯌꯨꯡꯉꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯣꯏꯒꯗꯧ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯅꯒ ꯃꯤꯅꯤꯡꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯏꯕ ꯑꯥꯔꯊ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯍꯟꯕ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯛ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯈꯔ ꯁꯤꯟꯁꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯗ ꯁꯤꯟꯁꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯗꯦꯅ ꯐꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠꯂꯤ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯟꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯣ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕ ꯑꯣꯖꯥ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟꯗ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕꯅꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯟꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠꯂꯤ ꯑꯩ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯖꯩ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯀ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ 100 ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯕꯦꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯀ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯁꯥꯗ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯗ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯗꯨ WTOꯒꯗꯨ ꯒꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯨ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ UNꯒ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯗ ꯐꯝꯃꯒ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯒ ꯇꯛꯊꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯋꯤ ꯁꯨꯗ ꯐꯥꯔꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯑꯒꯦꯟꯁ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯥꯇꯤ ꯌꯥꯝꯕꯅꯤꯅꯅꯦ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔꯅ ꯃꯤ ꯆꯥꯝꯃ ꯆꯅꯤꯅꯤꯒ ꯅꯣꯡꯃꯩꯔ ꯀꯥꯏꯗ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯕꯔꯃꯥꯗ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯗ ꯂꯩꯔꯨꯔꯒ ꯃꯤ ꯍꯥꯜꯂꯒ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯋꯤ ꯁꯨꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯖ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯤꯗꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯒꯦꯗꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯁꯦꯟ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯃꯁꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯃꯔꯨ ꯐꯪꯅ ꯆꯠꯄ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯐꯪꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤꯅꯦ ꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯁꯨꯡꯂꯣꯏ ꯂꯣꯏꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯤ ꯁꯨꯗ strong political commitment of sangi central state pullaga adi praja sing follow we want justice habis napsan doisina war crime tribunal to view aduga terrorist maru kun muthat view single terrorist no manipur soila len bi no haji hai bata na tragadi wari sam hajan raba terrorist no mana supersede tawrani mana nombrani moino pam ji mizoram ji mizo accord ka tawdu maina adu mugi mangla ne moino ai ba ka ji ana khang na dawni this is not mizoram, this is not other thing we akoi no terrorist lo singani na terrorist lo singana tana ai justice from the one. Yeah, my thing is ISCOM discussion time comes up the topic. We want justice in Manipur. Masi bukan ada kita teleng sendiri kita kayak nazar guessing. Wala Dr. Swaisan Marathon, spokesperson NPCC, atau Dr. Y Premananda, head of the Department of Law MU. Yes, and meko. ISCOM discussion time mereka dia roi boleh thagat sepi kayak kuno punduk sebelum ini. Nasi kita tadi ISCOM discussion time holding roi pomi yang tadi kita pakai kita kuno roi boleh thagat sepi kayak kuno punduk sebelum ini. Kaini atau nizari bina BSc kurunjai.